po yuni lama. Ua mani ai Maria makatala i tu mama. Ua ai atu i le maa. Ua ave se ina i tu mama. Ona momo e leo ia. Ua alu ia si mona Peteru ma le tasi so sa alfaina Yesu. Peteru,我有人进来了，这有，找的是你呀，你做也找我，找。They both walked away, nothing to say. They just lost their dearest friend. All that he said, now he is dead. So this is the way it would end. The dreams that they dreamed were not what they seemed. Now that he's dead and gone, burden the jail, the hammer, the nail. How could a night be so long? Away.
Siala mea te tangi. Oi ea te sai. Nani e. A whai wa ea ve ese a te ia. Tau mai a te a. Po o wheo e tuina ai o ia. Se iau a ve ese a te ia. Maui ai. Raponi! Au e te tapu mai e tia. Wau te ria lava i o tu mā. A ia e motu i o usu. A whai atu i a te latu. O te alua e i o tu mā. Mo lo o tu mā. Lo o tu o. Mo lo o tu o. Ua oi le afi. O le orua i aso lea le vai sāpati. Ua punitia whai tutoa o le mea na poto ai le au soo. Ono le fefe ia i utaia. Ua mani watu Yesu, ua tu i tutonu. Ona whetalai atu lea o ia i a te lato. Ia o tō manuia. A o toma, o le tasi o le toa se fulu ma le toa luo. Ua ingoa i a titungu. Ile iai o ia mai lato ina o mani watu Yesu. Uma vai aso e balu. Ua toi whātasi o na soo i whare. Ua whātasi e fui lato matoma. Ua mani watu Yesu, a o pupuni whai tutoa. Ua tū fwoi o ia i tutonu. Io o tōmu io. Au mai aro tau te mai ni mai nei. Vai mai fu io. Au mai lo lima, o tu mai lo tu. Au e te musau mana. Ia e te tonu. Loko o ligi. Loko o tu mai. Tō mai, o e te tō, o wau e mo ai mai e te. Amu ia e le vai mai, a te tonu mai kia. Whapei o au ina mai au i te ma. Whapei nā fui, o au i atu o tō. Ia o tō manu ia. Power to change lives today.
Kristo Yesu. Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God rose him from the dead, you will be saved. Johannes ko wha ko ono. O ka tarai Yesu ia te ia o nei o leala ko kumoni ma leo. John 17, verse 3, and this is eternal life, that they know you, the one true God, and the one whom you have sent, Jesus. And he stands amongst the lightning and the thunder, And he shelters and protects us from above. And he fills us with the power and the wonder of his love. John 3:16. For God so loved the world that he forgave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. And this is why we tell the story.